Oleh itu mah kondisi kami nanti naik mengali mahali lalu dibuka dia sendiri. Mau lihat Pak di nama Rorani? Ada nama dia Gari Rani, biar horas di Barujung minggu di Naburu Rani. Yare Marsanat, Yare Martuawan, Rodohani. Ini dari bulan. siapa kan? Orang sudah dia bilang. Naboy terbaik kami ganti sambutan Tuhan muaka ibeberani. Mana kada Burunani. Ama suma tongtong, amat tadi batang, tergobi. Yang tergobi. Gimana Burunani, agora semua, dapat sanak kamu, dapat tua, hidup na dua-dua. Dipo tiang di rumah, dibuat tiang di sobo. Nunggu baca murni, naboru, nasa rumah tuan ikon, dibuat mau kedok gajah murni akan dinomparna. Dohot na mga angin suwag sohoni, kami dohot gula-gula. Amang baru, didikyon, jong-jongan, gisor, rakton, na marahamarangi. Gisor, pasahakon namin maulus didiagin. Molo mangulos itu dia magkali matado, tong-tong dihina, tagumobi tuhamu, dinariki, naborunami, nakita ka hulong yun. Atong, dinaborunami, alsamarjab baribana, na umidyo tuhata, dirina tujolona, sa yung may bana di tangan siyamuna, asam dia, marsana kinopar na, dohong martua. Ate, jadi yon, abang pergosinani, sa limajuan malibig kami o para nito dinami siya kami mo nangyari o manlangin mula na jauh-jauh ni hamura jadi pakuron nami tuhami at hula-hula mula kami panturo panggogi at hangin nami mamasumaso matongtong amat kalimata jadi doon jangan memanggia konsep yun nabuis masakot na tuura dari pakuron. Jadi pada Pak dihadapi. Jadi on asal masuk manon tujolo properni amang boron ima tunggu di anak boron anak tolu masuk tujolo. Anak tolu. Siap.
Grabe, mga sinabi. Ay, mga ito.
Oh, that's Pergonggo, kamu pasangan. Iya, baru rumah. Gusto may pasahan bro? Tiga penontonnya, iya tahu. Ano siya kaya ano? Oh loh, udah foto dulu pasang Ano goma. daw yun? Pasang goma. Pasa. Jadi Baru matuto pa rin yung moro sa kangan. Pasanggoman. pangkunguan ya. Molo di Jawa dan Punggoli tertangi hitam. Masih ada majalah pasu-pasu. Barunya pas selesai. Ya, dong majong. Oh, masih kang, pasa. Utusan dola? Pergonggo dola? Sadana di Batu Pondok. Galing tuh. Anong gabi yung bro? Sinakaling niya dia, anak ko. Jadi yang mau ganti Maharaja Nabi. Hello, masih kok? Baru tuh. Anong gabi? Jadi mau lihat mah, ala nang siko di bokparan niya ang burungan ni. Gabi po. Di masalah kami ulus bigagi. Sahang kagabi, sahang oras, garining Ethiopia. Diboy na si Tidlangi, diboy pukulan ni Rumay, na pinatidlang ni si Tidlangi. Gabi po. Dengkape ulang-ulang na pinadenggan ni namarahamarang nito. Gabi po. Asa ko gali, ko oras. Maju pasinabu kujodo, pasinabu na ulang. Gabi mau lihat itu. Lari dia opung di bar tua. Naruh apa? Tajalo. Ay naman, gundang niyon. Jadi Bisa gali barang dua tuh. kami semua Gabi. 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 Anak segini, Gabi. Gabi dia, namanya apa? Iya. Produser, namanya apa? Imeja nasi nangke. Naruh apa? margaru. Yang tahu pasangan tempat ini dari pasu-pasu, dok. Apa mula? Gabi mau lihat ya raja nabi. Sambung bisa dulu. Mantu tuh. Jadi mau lihat mah, dihita naman ang amarangi. Gabi. Jadi dokotope, amang paragosi nami. Gabi. Asa ibon kami na jadi burungan yon. Idok na dua-dua, ani ang pagabi, nani tabu-tabuan. Ari ni raja ni burungan mah. Didikyo marsangap, tohok martua. Suwag somali dohok kami, kung ani
pohon-pohon nanas tu si majujung ni antara jadi perkuron nami baik ama sahana jahon marsahana jahon Dari kita. Bundoli na dong lebih nang dong berumbu. mabe sikop de on guru Jadi mau dia kemah di dalam bundoli, dalam bungkulu di bagasan pertikian on. Bila dalam kami dia bong, kuna sangat dohan yang kapau kumon. Di mana mah hitihon di nama belingari nyon. Nang burung non senggiat mah. Tanpa sangat dinami, tahu mobil kamu motor hari. Pasang apa kamu dalam bungkulu. Alani, nangkingan tuh masih tutur rohani. Taruh di dohani dia ke hata poda. Taruh di dohani dia ke pahitian pasu-pasu. Siang giat mah, pahitian di pasu-pasu na penasa muna itu habis selalu nak kapal pumunon. Song-song ni kau belum dalam kabel bisa kau. Asal dia dapat mahatan nama Tuhan nama dokon. Asal hormon di kota dosa pernah walu. Pagbutuhan mengaliri permata mengalu-alu. Di Japala dengan gagal di barang mengalu-alu. Saluna dia kapal pasu-pasu na penasa apun nami mahot martuan. Alani raja nami. Kata nama Tuhan nama dokon nang sudah purung nang sesabun jadi pagi. Nang sudah sobar nalau sepatu pamana dokon dah pun nang si bayar susah dia. Alani nami asal dia damang majong kudang sobai.
Jadi so di mana janami na buat pahami so dengan masa batu rapamu asanggiat walaupun rupani otik so saja na buat pasal kami asa dapat mahata nama Tuhan nama dogo inti nanti nopo golang darwana mau tu mati saya sadia pe dalam tihan masa batu rapan kamu 22 saya godak mah pinasuna siro boleh mau lihat. Jadi mau lihat mari di bata di hari parsana pun, di hari parkon, di pangkudim di hari ilahi dan burkan. Gabi aku. Rohamu raja di berburun nabi. Manopahan kubut atau torong. Luar biasa. Jadi kalau atau dohonan nabi nusong kata di situ dua. Sahat solu, sahat tubuh yang dikeras. Nunga rohani, bola ni harimu. Pasahat to pohon-pohon ibarudungkul imanang purungan ikaw sahat o mugabiran sahat hura-hurasa jadi titikyo ipasahat kamulo muar na diyo dohot dabar na marsaurara di hari marsanapor di hari marko sahat tuhami bonan harimu tulen gabi aku. say tartuma dua baraw ake husi majujung akanauri dohot madenggan apalagi di hamura jadi purungan atau asa marbu dohot marsana amang paragosi nami di doktor nami di jodoh di jaguni raja di pangkuron nanyon asa sahat nauli sahat nadenggan di dok na tua amang paragosi di tahu mantio di baik tu pangkurata asa agama si tio sahat tu hasahatan baik amang taman. Oras. Jadi sorry para janabi asa magdopong mo. Di hamong guru nami. Asa lari di hamong dopong doli dopong guru. Pardopong. Pardopong mo. Tutong